Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Ophis District Tuberculosis Officer, Jaiñtia Hills District Jowai, Ryngkat ke jingkyrshan pisa jong ke Dalmia Bharat Foundation mynta ke sngi, kila pynlong ya program ban sam Jingbam Tei Sha Kiba pang TV, bat kumjuh itu ki belayo jingkoit na ke ni ke jingpang. Baroh ki yo jingïarap ki don haduh ngut, ban mynta ke sngi la sam shwa, Sha Kiba ngut ki badai napoh ke Thadlaskeiñ Block, West Jaiñtia Hills, jingïalang pynlong ho Ummulong CHC. La sam kini ki Jingbam teimet bakunthuk yo ukhaw, udai, unutrela, piat, kumjuh bat biscuit. Kadwa ke Dr. E.B.V lalu, District Tuberculosis Officer, West Jaiñtia Hills District Jowai. Jingkran kelapan sengo baka sarkar kme kadon kathong banrat dingkhong yakani ke jingpang TV hapo usnam 8,000% bat kani ke dalam baka jingïalang jong Baroh khamtam bat kitu gi bapang TV bakinwan shakmat shaki jaka jingsumar bamarjan khnang banyo le yakabanan kam namar yakani ke jingpang la ban penkwat klor ukut I sa web pertu na so meeting web pertu yang tu tak mah yang ada urut tunjuk mah tadi mak Francis kuliah pentingin nang lengdo na wajar ini pentingin nang lengdo wajar mah Wai sumeru de amlang ini kesngi ini mulai sebun dokter yo farmasi sumari milan pesa wai gakong farmasi sela ko MST suwa wada do yap ko yo phone yikini ki patient yo poi ini kesngi yo farmasi yang ganarti yang PHC wa yo farmasi ne kesngi de jedi kama ar pausan ngut UE ya kini ki bam ta hawi to wagani ka kejut TB kini ke kejut to kuwi na ke kejut kuwi bi no wiu bru cho wiu bru wa ya ke jai bru yang I ha hari India hi woro kuwi man ki wada chakta na kini ke kejut to ko de em na do menchwa nto ko dang nin ne ho menchwa bon sen ki bru dang chim ki ka kam ke kejut kemban mo rem to dia snya thu baklai kan ni rem snya thu I wa to kini to ke kejut kwa penman dau teu knyang wa ongi knyang TB lani bakteria mo te dau manu knyang wa kien ba wa I myew yo nrai yew pet lamba ka microscope lani lamba ki machine ki wadang thme mo te gani ka kujut le kta ko lani pen sapriang ko yiki wi tawan ki bru la da ubru wa em yaw niu knyang mem di dawai wan bru wa em yaw niu knyang TB yew penbi cha kibru hado chipau lene khadru ngut ha ka chisnem tasnya thu phi lada kit khia yu di dawai yew penbi cha gayung ha sem cha gi jan yung jan sem lene ya ka chnong ka thau ta khnang wo lech I nei te to u ap I ka ni ka jing pen bana wo pen sneng pen khro ye phi yaw snya thu phi ki ka ka te ka kujut mo Day daw hawa MP ye kite gidak kitchen giwo ongi kam ka khai ko la de MP artiaw lene palat artiaw lene le MP indo he por janmen artiaw lene palat artiaw lene MP ya kani ka jinghiar yang ka jingkhia kilo yang phi ye bru man sti ru kho dem ne te khamtam ha ki khonbu la de ka jingkhiar yang ka jingkhia yang ki kamali banai kan thi hiar bai ko ye piu suba boy to kujut TB mo dem ne te M1 ya ka jing mi sf mi sar hay por min teman mi chit mi daj pi por mit le ki u khna le ne bru hab duk u kliang sula ne ba wa chi ki sula mo to ka tu ko mi sf be malum mala te kini to ki sotli ki ta ki chin ki wa I ha ka program yang I jo khut phai ki kam ki 4S le ne ki 4 sign and symptom ki wo tipi khai ko indo we jinghiar jingkhia wa ka te ka jingmi si mi sep mi sar dem ten lor nei te ye ko ta ye ki wi to wan ki banta yang comment ye piu em ya ka te ka jingom bang bam bang di le ne ki jing at ha ki do jam mo ye piu jot kle
kam ter te kitibi hi em ki arjat boni te bhai boto kujut tibi jo kta ka duya ka rupai ndai ne ka sngi kwa pensa tho epi ba kujut tibi mtok ta ka duya ki tor ki waring penhiar menseni ndai kta kwa yikibi tawan ki benta yang kemet yang bro te ka kujut tibi ye ko kta ya waro ki benta yang kemet yang bro ndai mi ko kta duya ki arjat don hi kita to kita sim wa usnyo sabha kumoi te ndai kejut tibi ye ko kta ya waro ki benta yang kemet yang bro